Abraham, and some ABCC, and some Siama say, for Lanina, edge your mom, if you're oneself. I won't run so yet, and Colanca only be our my dream as a swap of dream and a brosso. They say, almost dream and a deal if you're oneself. A yarrow, papa, name a Busia, Yako, a war, and said, so you at home. I an annual 24th of this month year 2021 year na akola abranti a ye friend Kwame Buedi I oye student ewo Toase Senior High School Form 3 students oye Form 3 student name fear we dey 22 years akwa concern mo ya asichire bi enu a wan tro letter bi anto ho enti awakwa concern ho empelifo awofo ne abusua ene aposifo buso a ehwehwe ensem ni ewo ne autopsy so ebuso a ehwehwe bi enti akola no ede esen ho ya sa ananu ada 23rd no ena ne ma mesi obofia ne mba ne na fufuo mienu ba se wo ba be hwehwe no na ne edi kan na 22nd no ansa no mbo pakoda no ne akola na eti abonti e bo nkomo preso yese akola no pakoda no kraso wo koda na ma mesi yuwate enti ade chi anopa na ne na fufuo mienu ba fie so mo ba be hwehwe akola no mo ba ye no as usual boys there mo ba ya na ma me no edarete o mo se o mo nkoni dem na o mo nkonyane no nyane omo nkonyane no wodem nkola ni ra dem wan se omo de tientie mu mu afre ma me ni e wa ye chichie so a ma me ni koye kopie dem ha ne ba be mai ne baba kopei e na wasen ne ho ya e wodem ha wonni mu ye ti akola ni ti yes a wonni wadwenwa onti ase sanse na de chie ansa na de chie be du sada na wonni na lete ho eti abonti a e bon komo sresre ya hwe interest bibi ha akola no anase okọ amaninya bi mu a otintinti amanitimi yesa wan show sign bia se to se okra so okwakoda ade chi ye omahu se bibi se esi na eye ne wonwa enuti eho amofre aposifo ba ya befa no ede akola no akọ mortuary sisi a ye no autopsy hwe nia enti akola no tibi ye akola ketua 18 years adie na won 22 years akola abrantie ye kana akola na sa akola ketekete but 22 years again anka wuni ba bia hwe wuni abusua bia hwe enti edem pa na ye wo hawa enunti etete wa wunti ni kanche wa wofo anase wadanfu bia na wo fi school ba ye na bia sa wokoda na de be chi na wase wo a one throw letter na say one country bia ni enti a wunti yes a wo se ewia se ayeden ena oman ni mu ayeden de obia e fa ne die mu se ne yeso ofem nia obefem bia no so no ade be chi no obenya nia ade be sam obenya nia wo so ubegi na ka abantie te se wo de usi de ekuhu ya form 3 nia nka wo ba be present na o ma me ehu se me bra yetu of school fees nyina no me so and then me ba wi SHS a wo betu aso akọ university na wa be dwen se me obetu ye no so na utimi eche wo kwa fi wo se ya se de na ano ohye enunti no yesre se awofo no mo nso mo be bobode ase mo mani fi school ba mo hwe science bi aye omo ye oba ekoda abrofo wo we omo ba ekoda omo di nechi de ne kokoda na ewoma ansa no nso be kwakoda no okọ ekohwe se me ba no wada ye wonche a won pa ne so ye na wo se ne ba ne ho okay wo ne de mu ana se ne mpa so bibia de things won do light ya wo do na ma ne fefefe won kata ne ho ya won ntoma kata ne ho ma ne fefefe ansa na wakwakoda na so me ya se bibi ma mu ha de sa bra ni de ene na la ni sa mre ne ba ko se kura se ye be ye sa nya mre ama ye masa eto da na hu hia enunti eya awofo no yesero momodi ase ye be ma ye ni akoye ma no ho ye ma no ene ye da che se na mpi kaka ye na ai se wo ba efi school ba make sure se wo be bisa na se yo ko school ni ma esi ye den the course so bibia de din adisua te se ne keka ho
ebia wo interrogate ne saa no ewo anigye kwan so ne sere kwan so no ebepia bibi wo ni mu a tete na ada se ha no de no nso aba ama waka kiro se maame ene me ko school ni esi ye ni se na wo so anya ho adwenkyere bi de ama akola no na eba ne sa na ya anya ne sa ne dia ni eja akola no mo pɛ mo ba fie good afternoon ojoji we kwoto ade we brɛ me be yesi ma me be si niema se ma me na no kwa na de bia ye hia fi ye man nkyɛn a yen dwin sɛ yen dwi omo ha ho sɛ ye beti o matena se ebisa sɛ awotwe mu ɛden na wakom ɛwɔ school mu kwa monten den na ɛkɔso wɔ wabra bo mu ne ayi a ɛyɛ na ɛto de bia na ɛyɛ asete mo ye bibi mu ha pa sɛ ye nipa saa niema no so na awofo no yen so yenyemre emma yemma papa na ehuhia eno nyina ka ho ene ma ye abatan pa ene awofo pa gardeners ye ka guardian angel ewo akola ho a eno ene asechire no you should be a good guardian angel emma umma ewo fie eno so ehuhia papa na teacher fo no so eto da akola ne ba school a so more pressure ya na to dance a pressure ye de mo school ka ho ebi ana me ka say wantwa question bi wo school ana say ye mental bi wo school no ne dia ko ye ama teacher ahwe no hwe ni enso wa ma ye tizi no ya eno nti no wo bedwendwe ho a de aye ne ense so wo ye enkola ne bebre wo ho a won fa eniema personal obi betimi afa bi e dia obi betimi atie ebeye ne ya but odufia ne refi na adwin obi nso de wo ye na etini mu woni mu se ne wo de ye no na hante no kire no onye na ma na adwin foforo eni suban foforo bi se obeda na di eno nti no mesere teacher for no so pressure eni ni guase na ye ayetagu school for no school no so no ye besra ala se ade insada se yem se ya mo susu ema ye huru school for ni bi na ye obi a betimi take things like that midi ene akosua pokua ansa aka Queenfidi kosua na mesere se obekosua subscribe ewo ye YouTube channel eno ane se obekwo too much gh na wa follow ye wo YouTube na waja won so wadwen kire efa ye videos bia ho ene topic bia ye de bia ewo comment section ho ema ye fefefe mesere mo enye ebufuosem enya da petwe bia na emo adwenkyira ebeboa na ya hwe niema bi mu sei no se ne ebeye na iye ato ye wo man ni mu eno na ye hwehwe medamase na nyame ya adom a ne se hye